يفتوات خاتلتي مدو CHURA English. It's Brian again today, and romantic class night is gonna be about greeting. We got سلامتا. How do we do سلامتا? Okay. سلامتا مالتها معتاوي زرر معتاوي زرر كابز مدو تي common ويكا important زغاني نقول حدا أيو. So أقدر اسمعتي important, okay? And common لمود زهانا. Let's go to the lesson. Not mahasket yourself, please, okay? Not in the haskum تخادو. It will help you to نختم هايشو English here like me, so don't forget to keep notes. And let's go. So listen. Greeting, سلامتا. Greeting one, سلامتا مالتي. Okay. Hello, hi, and hey. The most common زهانا ويكا لمودات زهانا ني سلامتا ويكا مالت. Like in English زارتي hi, hey, hi, hello. Like it's بتعمل لمر زخانة تانية. ناس تقولين I don't know. أهم يخون ناس تقولين هزور كله I don't know whatever. hello مالت formal lessons. بيرو ويكا نايس راح قاوقايو. Hello sir, hello madam, hello John, hello somebody, and hello Sarah. How you doing? لذي نايس راح قاوقا كلنا خلينا hello. hi ويكا hey again it's like مس محاسسنا مس relatives مالس بيتسا relatives. With friends or relatives. مس محاجوت ويكا مس أزمار مالتي هنت كمان خلي or his family, yeah. Alright. For example, hi sis, hi bro, hi friend, how you doing, yeah. Okay, ስለዚህ the ممكن تكمل like an intro. Okay, and then next is good morning, good afternoon, and good evening. time مالتي مثلكم زي. When we say good, صبوح مالتي, yeah. صبوح. Okay. What about morning? Morning مالتك نقولها. So good morning to you. They say like good morning to you. صبوح نقولها نعها. صبوح نقولها نعهي. Or صبوح نقولها نعهاتكم. نقوله we say that good morning to you. Okay? Good time مالتي. Good. صبوح yeah. Good. Nice. إيكا. صبوح. Okay. So when we say morning نقولها. Good morning مالتك. سناي نقولها ويكا. صبوح نقولها. good morning to you, or good afternoon to you, or good evening to you. Okay, and the next is good morning, good afternoon, and good evening. good morning مالت كمي حدير كاماتي وأنا خون كله. But when they say good morning, good مالت تبو مالتي, yeah? Okay, morning نقولها. So good morning to you, good morning to you أي بحالنا مالت أي الونيو وين بلينا كن like hidden allo. Good morning to you. صبون جهون عها صبون جهون عهي صبون جهون عهاتكم. Okay, so بهاي الشخمي حدير كحرف كهمين يرو. I think هاي الشاب زعما حرف نقول ترى نقاش لازم لنا يمسلني whatever. When they say good morning to you تزحلف حرف له قبك تعمي معدلني هتساعد سوي جلسة بزم تعمي يزغن هاي الشاب مقانيون هرعي. Okay. Good morning. سلازي صبوا نقولها نعها صبوا نقولها نعهي نعهاتكم we can wish. Okay, we are just making a wish. نمني نازل لنا صبوا نقولها نعها نعهي نمن لنا وقتي. Okay, so good morning we got good morning to you. كلمة لها. You see this? Okay, good afternoon. After time مالتي. After مالت دحري مالتي. Okay, noon. We have here like double O. So noon مالت كان قطر مالتي. When you say good afternoon, صبوا دهر قطري. Good afternoon to you. صبوا دهر قطري هنالك. Okay. Good evening. سناي مشت. صبوا مشت. So كمي أمشي خانة موادي. Okay. Instead of saying كمي أمشي خا بتقرينيا كمي أمشي خايو. Okay. So in English we say good evening. And كمي وعيلك good afternoon. كمي حدير كار كمي حديركي good morning. Okay. To you أقول لهم تكلم هنا. Sorry. To you أقول لهم تكلم هنا. Good morning to you. Good afternoon to you. Good evening to you. Evening مالتك you know مشت yeah. Okay. When you say to you مالتك to you نعها نعهي نعهاتكم. ساعات ذاتني بتاعي الشجير زلهم إن تردوني. أنا أسألها what's up, what's new, and what's going on. What is up? Don't say that, okay? What's up, bro? What's up, guys? Okay, bro مالت I hope you guys know it.
brother كمالي okay bro يلوتال يلو يوم تدا هنقبلكم له brother مالتي brother sister sister يا common يمكن هاي الحالة زي تفوت أوتهالهم سير okay so what's up what's new what's going on okay so استي ما نتقبلو تحدش نجار الله okay يا it's kind of ناي سلامتا part you what's up bro كم زي هاي كم مال عينت خوينو قد تحدش نجار على زلون behind الله ماتي okay so what's up what's new مالت حدش مالتي okay what's going on مالت كا like تاي كايدلو what's going on تاي زكايدلو or whatever زي what مالت you guys know it yeah what مالت انتاي مالتي what انتاي هاي تقريني تعرفي so amazing اشي what's up what's new or what's going on right what's going on what's up what's new okay isn't it تحدش نجار الله it's kind of سلام تحدش نجار الله bro how you doing what's up bro what's up bro what's up sis what's up guys it's kind of hi كمالون كم تكملون خيرنا or how are you كمالون okay بقى بتشاجن كم زي beginning ناي سلامتا تكملون خيرنا مالتي how are you okay don't say how are you I never okay I never how are you right okay مكرو okay ايش ስለዚህ how are you ማለት ታይማቲው ከመይ አለኻ ከመይ አለኺ ወይታ ከመይ አለኻትኩም ያ አለኻትኩም I think كتير خيرية okay ስለዚህ I am fine I'm good I'm fine okay can we listen okay so how are you what is the difference between how are you and how are you doing طيب فرلا what do you think how are you ማለት ከመይ አለኻ ከመይ አለኻ ተቀድምት ወልኩም okay how are you doing ከመይ ትገብር አለኻ ከመይ ትገብሪ አለኺ I'm doing good I'm doing cool I'm doing well ላና ከንቅጽል እንኸል okay I'm doing amazing I'm doing cool I'm doing good yeah how is your day how ማለት ነገርኩኝ ረዲኩም ከሆነ I hope ከመይ ማለት كمي لنا مش how إيش so how is your day ويكا how is your day going day كماتي معلتي يا okay so how is your day مالت معلتها وي معلتخي كمي الله معلتها خمين يلونا نحات what do we say okay let me just ask how was your day what's the difference between أنا كنت أقول فراريت أيوه there is this and this how was your day and how is your day when we are saying how is your day after معلت إنا زلان يقال after معلت خوينا معلت خمي قالو ويكا معلت خمي له you are asking that how was your day تيلناجن already that day is past معلت حالي في اللون مالتي عملت مشتكي مسيون هتكلنا how was your day معلت خا كمينيرو